Ngi pinas ngomai pi borok syaganika channel kejungi bat haganika video ngin pe ikiniki post ke brang surat thamai. Subscribe ikinika channel but turn on your notification bell ru kana bapinum do iki videos ki bangi upload. Yakiniki post apply daka Sarva Shiksha Abhiyan lenika SSA Simam Ribhoi District Nongpo mentau banai arajar apsau. Ikiteng jikiniki post kelongkumni. Block resource person but school accountant come support staff. Kelas D lenika tarik bukado pelabun sama yiki applications Reu kat kanai tarik banai Jun arajar apsau. Ya ke post block resource person ke belai artali ke age limit lenika kerta ke berdo ke dekat prasnam but ke bahaya ke de lapo arsnam. Ke salary lenika tulap ke de arpo jarsan spa aksi banai. Educational qualification kalau kumni. Pelade ban pendap ya ke graduation hakondo ke stream but pelade roban pendap ya ke B.Ed leni DLN but M10 but ke percentage hakapor bapi pass ya ke kelas 12 ke de bandai 100% sheneng. Pide bandan ru iki computer skills but pide ru bandan minimum R6 experience hakakam hikai. Ya ke post school accountant kam support staff ke belai kawai ke age limit leni ke kerta ke berdo ke de kat prasnam but ke bahaya ke de lapo R6. Ka salary leni ke tulap ke de kat arajar hakshi banai. Educational qualification kalau kumni. Pelade ban pendap ya ke BCom but pide ru bandan ya ke knowledge haka tally 9. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuat ban apply ya kini ki post pihak ban pendap ya ka standard application form tapi ada ban pendap ya ka standard application form sa xerox ya ki documents ki jong piru ki bodon kam but sa submit lang ya ka standard application form but kini ki documents ki jong pi hakwe ka envelope sa tho yu contact number jong pi hajrong but sa submit ya kani sya ka office of the district mission coordinator district unit of SSA Simam Ribhoi District Nongpo Shwalani haka kat kandai tarik banai Jun arajar apsa. Kaling jongka standard application form ngal aya po description jongka video.